Google generates $100 billion. Digital marketing industry is a booming industry. Facebook generates $40 billion from. So, how to start a career in digital marketing in 2024? Ngasi puzariba topic say how to start a career in digital marketing in 2024. Hoi youths mayam gi eyeball su social media da lay. Hoi gi kano da su kanam he khangdabaga koi Google natra YouTube da dum yengeba. Koi gi attention se. Aduna India da su mangare koi gi revenue quite generate industry digital marketing industry as far as this survey. So aina haiba hodrikanda aigi content hodrikanda myam subscribe twbiyu, like twbiyu, comment hadabiramo adomna pamba topic comment da pibiramo ai soidamaki ai video samjarake. So step number 1, start creating your website. This is quite the first step. Somgi website ama hana saba ma darkar yam china oi digital marketing tamba hoge high target. Kayino hai matamda foundation se website tigi saba horgadi yamna strong oni somgi. Shida ayo na di WordPress website might be blog ayo na di WordPress am pami ayam tina simple and very simplification version yam pamjay and WordPress I preferred somna topo pambe I choose twbiyu kim kaide but website kida I WordPress I choose sojagani aduga agi industry na e-commerce or targadi I'll choose Shopify. So nangna pamjariba nangna passion noijariba nang any industry or bi adugi matangna nang website ama hana sabiro adu sarwa matungda step number 2 nangna pamjariba nangi passion to ojariba haidi nangi kano se nangi industry nangi needs aduga nangi competitors simba mayam se khange kamain toro khangduno haidi aduna chingba mayam leibdo duse ainiam laiba tool samai pijarke adugi maming se Uber suggest kowi Uber suggest da kedugdeno have matamda samna have aise digital marketing ni am pamjar am ngaujareba adu itardi digital marketing have a keyword cha aina siznaraga Uber suggest ki sigi kanu sida magi keyword sida aina irani adu search tawni search matamda hoji yengbiro magi search volume je 301,000 ko fazana yami aduga SEO difficulties je sigi number sina wange dum khara dum difficulty oni till today ni ko ngasigi ni ko aduga paid difficulty 34 yamna yamba number nate hadi paid difficulties na khoi advertising ni ko hadi sigi number sina wangi ge nang na su khoi paid advertising oitar su nang na pamjaba audience so reach to matam na khar wagani aduga sigi cost per click hajina advertising to matam da nangi link or somewhere when click to ko matam da sigi paisa sa nangi de chat khidone 543 Indian rupees ni 543.15 paise si my cost per click neba ado I usually put India gi yeng mani ko si US gi yeng by UK gi yeng by Japan gi yeng by Australia anywhere nangna any country amagi adum nang target tawningi ba nang US tawninge UK de tawninge adegi Australia da tawninge Canada da tawninge India da tawninge it's your choice hay nangi kano do nang target tawningi ba nangi choice ne ba do ado ay usually India gi do intore aina pamjaba digital marketing do ira search tore si je huji hadi thama da hay tare ne sigi je mi search tawne ko ado yeng ko si graph si da search volume je sida ahambagi sigi orange sina kano ne khoi mobile version da search tawne ba adagi kitang yellow sina yellowish hay tare ne si sina khoi desktop tagi moi search tawne ba but my only recommendation is kay harkani ham tamda ai desktop tagi search tawbsina hena focus tawi kay the conversion as far as my experience conversion je desktop tagi na hena khar hele du kem guide mobile sudum tawi ai
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯑꯩ ꯗꯦꯛꯁꯇꯣꯞꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯔ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯖꯩ ꯍꯣꯏ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯕꯨꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯁꯤꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯟꯕꯔꯖꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯟꯕꯔꯖꯟꯗꯗꯤ ꯗꯦꯛꯁꯇꯣꯞꯅ ꯈꯔ ꯍꯦꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯣꯕ ꯗꯤꯁ ꯏꯁ ꯚꯦꯔꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ SEO ꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯀꯂꯔꯁꯤꯅ SEO ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯁꯔꯆ ꯏꯟꯖꯤꯟ ꯑꯣꯞꯇꯤꯃꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯩ ꯅꯦꯛꯁꯀꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯁꯣꯝꯅ ꯁꯔꯆ ꯏꯟꯖꯤꯟ ꯑꯣꯞꯇꯤꯃꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯁꯦꯝꯅꯤꯡ ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯑꯩ ꯁꯦꯝꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯒꯗꯧꯕꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏ ꯀꯂꯔꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯒ꯭ꯔꯤꯟꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯔꯞ ꯆꯠꯄꯁꯤꯅ SEO ꯍꯥꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯁꯔꯆ ꯏꯟꯖꯤꯟ ꯃꯤꯅ ꯒꯨꯒꯜꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯁꯔꯆ ꯇꯧꯔ ꯊꯤꯔꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯖꯜꯠꯁꯦ 117,295 people click on SEO results ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯦꯗꯇ ꯑꯩꯈꯣই ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯥꯏꯖꯤꯡꯗꯨꯅ 24,541 ꯀ꯭ꯂꯤꯛ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯛ ꯁꯨꯡꯇꯧ ꯇꯧꯗꯕ ꯅꯣ ꯀ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯁꯔꯆ ꯑꯦꯗꯁ ꯔꯦꯟꯖ ꯁꯤꯗꯅꯦꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯑꯣꯗꯤꯌꯟꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯗꯅ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯂꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯈꯣꯠꯇꯣꯏꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯆꯍꯤꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯖꯔꯛꯑꯒꯦ ꯐꯥꯔꯁꯇ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯀꯂꯔꯁꯦ ꯂꯦꯁ ꯗꯦꯟ 18 ꯀꯣ ꯁꯤꯗ 8.4% ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯆꯍꯤ 19ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯅ ꯁꯔꯆ ꯇꯧꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯤन ꯁꯥꯏꯟꯁꯤꯅ ꯂꯦꯁ ꯗꯦꯟ 18ꯁꯤꯗ ꯏꯠꯁ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯂꯥꯏꯛ 8.4% ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯏꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯥꯎꯕꯁꯤda ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯦꯂꯣꯏꯁ khitang changbusidana kaino 39.3% of the searches are between age group chengeba 35 to 44 neba adudi si dum yareba 39 haise dum 40% dum yai ko si yamthina yami si age group je target tawbi yai aduga si mengo 25 to 34% sina koi age group je between 25 to 34 laibsina 23.7% neba adagi 18 to 24 sina kyano 25.4% of search are 18 to 24 ado ayi oina recommendation di I'll go with 35 to 44 natraga si ani je punbe homework toksan tar su yai ko budget ki matung ile duba I'll choose swain khan ngani ayi oitar gani 25 to 34 25 tegina ai 44 book adum target tawni si ni sida si lorba matungda khoina mu kay ngani keyword yengani ba digital marketing haba sigi search volume jada 301,000 mina search tawrabani na si digital marketing my keyword me amjum yengse ba ko digital marketing course uti digital marketing agency uti digital marketing course by Google am like a definition sigi keyword me amsa akhoina mo si loi understand tawre not only this there is a suggestion ko related amu yengbi ai adagi questions amu yengbi ai ko what is digital marketing ko adagi preposition adagi comparison si myam am yengbi ai adubu I'll go with suggestion na satkini ba ke no di mai sigi search volume jengbi over 135,000 volume in a month adagi 40,500 digital marketing agency mai si keyword myam sa yam thina kane sida miyawi ko my volume yawre ade CPC size give the cost per click havni adegi si sina pet difficulty havni PD sina adegi si sina SEO difficulty havni my numbers ine number se 1 ge kitang duni number se P ge ko hadi name ge adum khara lairani si lair ba matung dagiri nang step number 2 sida nang na khangi se kei khange amatamda number 1 da nangi keyword se huji market ta kyam search tawi adagi SEO difficulty na number kyano pet difficulty na number kai de lay adagi cost per click se na kyano mobile na kyam thi desktop na kyam thi adagi plus yamna maru oiba ma sigi sima as a marketer mo ina si khangdaba yam thina tangai phade adi between the age group je si thi ba haiba jima yam maru oi adi nang target tawni nang reach tawni mi do sida leidone ba 25 to 34 adagi 35 to 44 sigi age group sida target tawri sung soidana sales sidum khar nairani sidani aduga sigi keyword sisu loi khange si khangaba matungda kedawra step number 3 da gidi khoi content creator ni ba content create tawnaba hona matamda kedawra si no makhadeng bio content gi idea sung le ane nang content da eta si je yingbio ko
my own content idea is the ulise kay maramgino hamtam the step number 3 da digital marketing overview types ko challenges and require sigi investopedia.com si se mogi estimate visit thamada 1.3 million neva traffic che yamdra sida roibine mogi sigi website sigi kano sida particular block orangani sigi block sida traffic hadi mi myamna sigi kano sida website sida yengdana kotana thidana padana tawisa 1.3 million traffic neva adigi second na amuk 21 masafa digital marketing tools to help you grow si myamam le fiber adu da adigi sigi myam se nang sida nangi traffic hadi tham da moi sigi traffic che lai kholi myamam khangina links ne kyam happy ko 14927 social media da kyam share tawi siloi ure dana sa adu na hujik ke dawni hamatam da content je moi sidagi hena phajana amuk create tawam da ka ma sigi ja ai click tawge si lera si click taw matam sida ma digital marketing overview tabs and challenges require sida my October updated October 31 2023 da ma si sabani hadi ma si update tawni harmang da iramgani iramoi aju khangde jitani yengi se ado ma si traffic phajana generate tawre ado sidagi hena nanna amuka aine hena phajana iduneba adi siga chamana banataba sidagi kari hapchan miyai adagi magi graphics ko adagi magi video hapchan ba si graphics dena phajan miyai ko miyamama aina semdoga sidena phajana iba madarkar oiba content siga chamana na tawri kem kana roi aduna this is a smart way of creating a content adagi content je hack semba lorba matung dagidi step number 4 da khoina ka dawni hamatamda promote to ni nangi content se kamaina promote to dano hamatamda sagi nangi sida content ideas ta sigi blocky mapu myam se nangi di computer or to ne resume 100 of sida view all content myamam lei ko si makhada andu sigi mi myam gi owner myam sida nangna email thadui kamaina thadui haiba matamda sigi kanogi magi kano sida changbirani ko magi sigi blog sida changaga moise kamaina contact tawduno khotino the website ta changani website changa last do mingyo contact us kain lerangani ko sida click tawbiraga moigi Facebook chu lare Twitter chu lare usikan xx hani do Instagram LinkedIn ko the email chu lare sida khoina uziki blog ki mapu sida khoina kano haitare haidi monda email ama thage haitar gadi sumaina thabiro sigi mapu sida ina email haidi nangi content no promote tong no be hona be da makta usi email ma ige haitar gadi hey John, I noticed that you link out to XYZ article and I have a similar one that came out but mine cover 1 2 and 3 that theirs didn't. Cheers, sure. Smaina mi chama khatang nataba mi chani natraga chahum nang ngamnigei siumba owner hadi blogki owner mayam sida nangna thabiro chi thar matungda automatically nang traffic cha dum generate tawni si khata nate sidagi yam smart way am so lai kamaina yam easily traffic generate tawdu nang website da du zwajar ke sigi sa khoina Maze 1.3 million generator ne sigi se copy to biro ko sigi se copy taroga Twitter da changbiro Twitter da changbiraga Twitter da changa khoina sida explore na miya sa explore sida asagi nangi sigi kano je pulap heta dum copy to biraga nangi Twitter sida changa sida dum search to biro sigi blog se ama share to mi am leidana sa si ama ni heta na tre si mi am sida yaragadi nang message bu thagira email bu thagira nangna hadi sigi myam sida nang haiba madarkar oiba adu haina bigi message ai hijar keba
same thing. Hey John, I noticed you share XYZ article from an author ABC. So I have similar one that just came out, but mine cover 1, 2, and 3. If you like it, feel free and share it. Cheers. Sure, please let me know if I can do anything for you. And as mine, sigi mi mama social media da share to the X Twitter uji hani say. Sida share to ma'am sida message sudden view moina share to gadi nangi traffic sa automatically adum hangala. Adidi kedora step number 5 da nano huzik to do say nang huzik content sa promote to ra promote to nina kedora nang huzik moigi information huzik capture to darkar leba email say capture to email tante moigi name yargadi phone number ko huzikani the more you capture the information that will be great in order to build your brand hadi information kemta adi nangi client gi kaiga kem logna brand build to di yaroi aduduna email yam thimaru oi phone number yargadi loksalu ko adagi first and last name yargadi adum email ga name ga sina sudum yai adu nangna hija singjaragadi customer gi details yamna lorige yam kane ko aduna email do capture tawna ba khoina tools kha dum sina bi ko subscriber tools adum sina bi adagi hadi myamam laigra ado ayona de I will recommend subscriber tools si sinarga email capture twbiyu adagi push notification dum sina bi si myam se adum sinarga customer information do capture tawgadi nangi list yaw targadi anytime you can communicate follow up, you can pitch. So, step number 6, the ina hajak duiba points na. Huzinang traffic generate to me customer information na unda later. Step number 6 adi start selling something. Kari umapot ama yonaba nang tawlo. Hadi offline go bi online go bi kari umapot am yolo kari umma nang na poche yon taragadi. Marketing in nangonda nuaibam phorkiniba sweet spot haitane hadi adu kariguma pot ama yolakanda sengba marketing do nangonda feel tawkaniba aina haiba tan tabida adu pot amadi soidamaki yonbiyoba haiko adu ngasigi video sigi aina bonus oina ayema pijage aigi bonus se kaino hamatanda conversion sa increase to ge hai targetina AB split testing anam lay si high achiever gini id kharena id kahani khoigi performance natraga plus kharena achieve to mi di AB split testing sinabiu id AB split testing tools me am like crazy x like ra ko dagi nang apam dum sinabiu do split testing miss twbiganu id conversion do hengatke hai taragadi so मैम आइगी सी वीडियो से पाम्बी तारगदी मैम लाइक तौबिरमो सब्सक्राइब तौबिरमो शेयर तौब कौबिगनो अदुगा सोमना हंगनिंगबा क्वेश्चन दो कमेंट दा थादबिरमो आई सोइदमकी हंजरके अदुगा आई वीडियो जु समजरके थैंक यू वेरी मच गाइस and I'll see you in the next video. Thank you everyone.